Pandanya kamu jadi presidensi boleh bertemu dengan kita. Aku kayak aja kayak gini. Ada kamera juga di sini. Sulit dapat mengukur. Kamera yang tunggu. Kamera yang tunggu. Apa tunggu? Kali ini baik. Ini balik nangkep panisal, tamne bagi hamba, Sankala Handicap Cooperative Society di Singgo. Ini Sankala Handicap Plus tani enggui. Ini taikana samne ini awareness program salui tanggo handicap PTA. Oh awareness program specially ini government ni je department handloom handicap and sericulture or department ni bisiti. Jadi tanggo yang besarkan ni Mumbai. Ini oda gawa tina officials yang paja yang kamu tina barang dana mai murasing jadi director and agriculture ani yang kamu kalayo kai deputy director and agriculture yang kamu tina society ni president barang barang Rojendra Verma oba hige tina official staff rak kai artisans kamu yang program chalui kamu tabung rakta part program paya Sini elakani jara sampai tangi tangnai, waru jodoh sampai tangnai, borok ni tinam, jadi kahamung nate, bobo hai produk, bobo hai kesem, bong lifestyle change keman, apa sering apa program, ebong kaisa no kong bahai ke cholinani, bahai ke choliman o handicraft product bising tu, apa nanti kita kelas pelajaran tanggo. Tai program kemana bising tu, tai samung involvement kemana bising tu, kakak kita saya kenal reka, ya, cini am tu kemang ma artisans tunggu je artisans nanti patar kawa, patar tirmani patara, baksa ba Ahmedabad, baksa Bangalore, baksa ba all over India ni joto rajono, tong tambayo, terus kaham kecili tambayo. Department ni joto orang ini cakap especially cini simna elakawa, Sankala elakawa, apa itu handicap center, tai handicap kaisa center ni tarik ke desa muka Syarat Chaudhry o elaka ni borok jate kaham income kong, tai kaham income nate cakap tai kong department ni terus teke jeng elakawa tangnai basinda hijabe jeng ini as per possible. Mana jam mancak jeng, bong nak coba ni bagaimana sukui tunggu. Tai oba hai klaya ko training rok na hajak nai forenjak nai tai borok nei jibon ta kalam nai especially chin o elaka o bale ke raw materials man to wa jot ধরনের wa tongo jaga jemon wa thiwa ini wasur wa malang wa milik wa like especially konkais o je kono je wa otat konkais o wa belai ke o je furniture product o kaham apni bagai chin elaka belai available man thogo Tripura government as well as the department of belai ke naikoli tongo abon bagai মানে ini elaka ni hamkai ni bagai tai jonogon jate o industries involvement mane bising tei o ni nuk ko hamkai chali manate